15. zlatec 2024. gospodovo leto. Zdaj se po Brumev, Ferdinand. Ще od ranih jutrinskih časovi. 6 časov. Na rabota mora dojma od 10 otvorat. Prekresen, ja, ovo se tvrdiniti. Hrad Brumov, si je uvijek. Znamo kod druga hrana. O. Na Karpatite, v Belomorsko, o. Belokarpatsko. Okres, takav uvijek. Od 10 otvorati. Šteta. Historija pre budućnosti. Za malo taki otvoreći, kad vidite Zevs na gradot. Tvrdinjata tukaj. Od ozdola se gleda prekrasno, tukaj blisko ne možeš da vidiš. Ti bogodaram, gospode. Karpatite, moce na planine. Detečki Kembarči, Pelisterči. Ja, si skači me po visini o meni. Ja se obožavam ovakvi turistički mjesta. Nemam ni vreme, na rabota smo. Brumov. Brumov je zamok. A na tamo je Slovačka, ovaj mora vidjeti. Gdje go vikat Belokarpatski okres. Belokarpatski. Znači nam Karpatite. Tvrdinat. Vidi dolu. Celizni me. Voda me se. Priroda ubavina. Manastirite i zamohtite od vsakoga žbire gradeni na strateškom mjestu i na naivavo mjesto. Sa naivav pogled. Sada može vodete od carot da uživa. Božite u bavini. Ne slučajno gi birale mestat. Ali za odbrana. Na tamo dovo je Trenčin. Ne baš blisko, ali i tamo ima prekrasan zamak. Mora dodime. Pa tuva me, otkriva me. Zevs najgolem turistana. Srbite mi dova, da me Zevs ti šopraš ovdje, rabotiš ili turizam brkaš. Si šetaš. Ti bogodaram, gospode. Odi me na rabota. Završi. Festival Masters of Rock. Nemam zborat. Ne nego crešovata topče. Ne nego bunaru od Cvetinavu. Izbite za vino i pivo. Kulite za čuvanje. Na Tvrdinat. Na dolgo je grad. I čisto prekrasno. Od drva je ovo sam. Sedniš. Oh, anybody home? Niko nema. Odi me na rabot. Zovu se ga utrička gimnastika napraviti me. Ovo je najvisoko to mjesto si skačeš me. Ovo vidio pato.
Aj, Spankovci. Dobro jutro. Priroda. Ubavina. Ne stiga, visina. Prekrasno. Ovo imam za pousat pešačenje, vedena rabota smo do Vukovat. Do Vučka me čeka, Vučka. Već kembarska rabota. Koji bi u Boravcu?